ki Khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but 6% ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan Kamukam College Shillong ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number Hadin bla sapriang ki Khubor Thok ha social media ki bakam baki ATM kin sakhang haki ki screen banwan namar ke jinga kan at hapadeng ki India bar ka Pakistan ki bank ki behe ki bakin thop ek State Bank of India bar ka Punjab National Bank klabi isha khamar ban Pynshai shiki pat ba bakam don satya ka bakum kata baki de ki Khubor Thok ban pin lamwir yaki pat ba kilong baki ATM jongki kin tre kambet kumajulong manlagasngi ke State Bank of India kelabo dekat jingtho limba ke X account ban pintip yakni shikipat ba babarok ki ATM CDMs EDWMs baki digital service kinya bet kumajulong kiwe ki bank ru kom ke Canara Bank Bank of India Bank of Baroda Punjab Bank but Sindh Bank ru kelabo kom ke digaju ke jingtho kom ke SBI Kementri Ketenat Pelatingka Jangka Sorkar India ke Nirmala Sitharaman ke disong jingalang kirki penpet nagabenta ke cyber security jangki bank ke Indian Oil Ru kelapin mi ya ke jingtho bakabun ke umpnyang hamborok ko ikari bat kam don jingtho ai ke jingpen poi umpnyang shaman lagi jaka kumta ki pat ba kim dei bantieng kalau ong bagi diesel ki petrol bat ka gas jet jingshat kabyang ki pat ba kim dei bantieng Shushu ka Confederation of All India Traders kepada ka kinhon jangkandai po million ngot ki Nongkhïi kelapin shash ki pat ba bakim dei ban sngap ki jingpen tieng ki boong ban sekirdu marbam kelapin shai da ka boong bagi marbam ki paho kerhai bakan umdon ke jingduna marbam